dan, jaz sem Marc Pavic, Bazovice in tukaj smo v gostilni Pošta. Sedaj vam bom predstavil recept pašto in krompir na moj način. Za ta recept rabimo moko, jajca, rukolo, pinole, ovčji sir, nešpricano pomarančo in krompir. Začnimo s pašto. Vzamemo rukolo, jo sesekljamo grobo. Vzamemo moko, jajca, ščep soli, poper, olje in na hitro zamesimo. Evo, sedaj je testo pripravljeno in ga damo v hladilnik za 10 minut. Sedaj pripravimo omako. Vzamemo pinole, ovčji sir, lupino pomaranče in sok pomaranče. Sok od pomaranče damo v zmesu in zmiksamo. Začnemo s pripravo testenin. Damo malo moke in razvaljamo. Pokažem vam, kako pripognemo testo. Vzamemo tisti, dve in tako dobimo kot na raviolo, prazno raviolo. Zadnji postopek, vzamemo krompir, narezan na kocke, ki smo ga 1 minuto skuhali v slanem kropu, katerega bomo popekli na oljčnem olju. Sedaj pripravljamo pašto, jo skuhamo. Pašto bomo kuhali par minut, ker je sveža. Pašta je sedaj skuhana. Jo odcedimo.
In si stavimo krožnik. Vzamemo omako. Na katero damo naš krompir. Našo pašto. Za dekoracijo še rezino pomaranče. Malo popra. Malenkost oljčnega olja. Krožnik je pripravljen in dobro degustacijo. Може да пробваме mezzane, me ne prijavamo dobro. 2, 1, motore, čak. Dobar dan, jaz sem Marc Pavel z Bazovice in tu se dobimo v gostilni Pošta. Rukola, bi se rekli? Rukola je rukola. Ne. Ja, sigurno. Ne, je. Sigurno rukola. Preučuvane. Preučuvane, ne moremo tam sok pomaranča. Bom. Misliš, Cena tega piata je... ingredienti. Cena, ja. Sono solo ingredienti. 3.800. Cenz. Čakaj, allora, jaz bi rekel 3, 2, 1, vai. Zadnji postopek, vzamemo krompir, ki smo ga narezali na kocke in ga Ok, pripravljeni. Pravi ta robo, kaj gremo naprej, zdaj kaj boš pripravil? On mi nareče, bomo pripravil kremo. Kaj, kako, Già fatto, già dato. Infatti. Meni zelo je bilo všeč, prišel, mislim, zelo Prosim. Znaš, kako bi možda smo gledati zelo dobro.